Pemirsa ring tengahing pandemi COVID-19 kewentenan beras ring Kabupaten Tabanan, kantun siaga kantos Desember kali tali kali dasa. Nganutin data prediksi kewentenan beras ring Tabanan kantos pitung dasa sikitali pitung dasa kutus koma pitung dasa 6 ton. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, Nidewa Ayu Putu Sri Widianti Nguningayang, kewentenan beras nganutin data sampun lintangan saking pebuat krama. Nganutin data Dinas Ketahanan Pangan Tabanan, cacakan cadangan beras sane kantun sayaga minekadi beras cadangan pangan pemerintah CPP, Tabanan, kantos selai koma sangang dasa 3 ton. Cadangan beras pemerintah saking wilangan stok 100 ton sampun ke distribusi yang ulung dasa 5,17 ton, mawinan kantun mesise malih 14, ulung dasa 3 ton. Wilangan inucap kantun kewohin antok sisa beras sani wenten ring kalangan usaha perpadi kantos 300 setiman ton. Gabah kering giling GKG sani wenten ring perpadi sawatara siu ton. Yani gabah inucap keselip pacang moliang stok kantos 3 dasa ton. Kewentenan hasil panen padi saking Januari kantos Desember, wenten 116 tali 100 ulung dasa ton. Sane sampun ke distribusi yang setiman tali samas nanggu 7 ton, mawinan kanton wenten sisa beras malih 7 dasa tali 700 dasa 3 ton. Yening samian kewilangin, stok beras sane wenten kantos 7 dasa siki tali 700, 7 dasa kutus koma 7 dasa 6 ton. Kewentenan beras sampun lintangan saking pabuat krame nyabran bulan, sane wantah 3 tali 700 ulung dasa 3,1 ton. Saking wilangan penduduk nganutin data Disduk Capil per 14 September kali tali kali dasa, wenten sama 56 tali sama sangang dasa sia diri. Setios beras kewentenan jangan talar meliah, kahanan inucap sangkaneng ring tengah pandemi COVID-19 puniki, akeh krama nagingin tanah pekarangan sane embang antuk metetanduran jangan, wenten talar sane ngelimbakang lele ring pekaranganipun. Antuk kanan inucap kap tiang kewentenan pangan ring Tabanan, kanton sayaga kantos warse kalih tali selikur, yadiastun kanton wenten ring kanan ekonomi sukil sangkaning pandemi COVID-19. Bisnis Bali Nguningayang.